Mwandikithia wa andu Kaunti-ini ya Tharaka Nithi Samuel Muingi oritie andu wihuge turia nime aritanya riao ni gutunya muingi mbeca makimahenia nimekumathondekera maratathi ma kuihuria birth certificate na rua. Tafadhali I'm requesting people that when ukikuja kwa ofisi make sure ume obtain receipt. Kuna watu wanafanya huko wanajifanya wanasaidia watu na take advantage, wengine wanakuja hapa nje kukon watu. Oho Muingi oritie muingi wakuo kugia na wetereri kuona andu aria meyandikithĩtie kuya certificate icio ni 3,600 kuria wabici iyo ina uhoti wa kuruta maratathi 300 o muthenya. Kesha hapo kutoka saa 3 ya usiku mpaka asubuhi, na unakuta kuna watu wengine wanakuja saa 2 na wanakuja wanahudumiwa, wanatoa pesa, wengine wanatuma na WhatsApp. Sasa tunataka tuone kama serikali itatusaidia angalau tuwe tunachukulia kwa chief. Tumeambiwa leo hatutahudumiwa, wenye walikuja jana ndio watahudumiwa, na kuna wengine wametoa pesa. Mimi nimeona na macho yangu akijaza dokumenti na simu na akapeleka ndani na akahudumiwa, sisi tukaachwa hapo na tulikuja mbele yake. Kuhana uguo ni atetirithitie kuga maobitha borithi ni mamenyithĩtio ũhoro ũcio na ũrĩa kũnyitikana na mahitia ma kũiya mbeca cia muingi na njĩra ya gwĩkuruhania na wabici ĩyo nĩ ekwerwo makinya marumu. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.